يكون منافقا هذا المستضعف، بل يكون مؤمن هذا المستضعف الذي هو غير شيعي، هو مسلم وبنفس الوقت ليس منافقا، بل يكون مؤمن ويدخل الجنة، لأنه لو كان المستضعف مسلم غير مؤمن ما دخل الجنة. لو كان مسلم فقط ولكنه غير مؤمن ما دخل الجنة، لأن الجنة لا يدخلها المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا هذا المستضعف حكمنا له بماذا؟ حكمنا له بالإسلام وحكمنا له بالإيمان الذي يؤهله لدخول الجنة. أما إذا قلنا أنه مسلم ولكنه غير مؤمن كيف دخلتم الجنة؟ إذا نفيتم عنه الإيمان يساوي النفاق، والمنافق لا يدخل الجنة. نعم. طيب ننتقل إلى أثره على الإمام. أبرز الأثار المترتبة على مسألة الإمامة. الأثر الأول من آثار المستضعفين على الإمامة إبطال أن تكون الإمامة أصل من أصول الدين، لأن المستضعف لا يؤمن بالإمامة ويدخل الجنة. وهل يمكن أن يدخل شخص الجنة ولا يؤمن بأصول الدين؟ كيف دخل الجنة وهو لا يؤمن بأصول الدين؟ يعني شخص ما عنده أصول الدين ودخل الجنة، هذا شيء غريب. إذن هذا الشخص الذي هو مستضعف ودخل الجنة يلزم أنه ما آمن بالإمامة ولا آمن بعقائد الشيعة، إذن أصبحت الإمامة ليست أصل من أصول الدين. الأثر الثاني، الإيمان بالإمامة ليس مثل الإيمان بالنبوة. ليش؟ أنا أسأل سؤال، الذي هو لا يعرف النبي محمد هل يكون مسلم؟ يعني واحد جاهل بالنبي محمد، هل ندخله دائرة الإسلام وهو يجهل النبي محمد؟ لا يمكن. طيب وهذا الرجل الذي لا يعرف أي إمام من الأئمة ولا يعرف عقائد الشيعة لا جملة ولا تفصيلا، أدخله دائرة التشيع. لا، دائرة الإسلام، أدخله دائرة الإسلام مع أنه لا يعرف التشيع لا من قريب ولا من بعيد. إذن هل الإيمان بالإمامة مثل الإيمان بالنبوة؟ لا. لو كان الإيمان بالإمامة مثل الإيمان بالنبوة لازم أن هذا المستضعف ليس مسلما، لازم أن هذا المستضعف ليس مسلم، لأننا سنسأل سؤال سألناه قبل، هل يكون الرجل الذي يجهل الإيمان بالنبي مستضعف يكون مسلما؟ لا يكون مسلما. أيضا الأثر، الجهل بالإمامة لا يكون ضلالا. الآن أليس الشيعة يقولون مثلا الجاهل بالإمامة ضال؟ ما هو هذا شخص جاهل بالإمامة وحكمتم عليه بأنه من أهل الجنة، وهل يدخل الجنة شخص ضال والضلال يساوي الكفر عند الشيعة؟ لا يمكن. الأثر الرابع، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الشخص المستضعف مات وهو يعرف إمام زمانه؟ لا والله ما يعرف لا إمام زمانه ولا يعرف التشيع كله، ومع ذلك لم يمت ميتة جاهلية. إذا لما يقول الشيعة بحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية يستثنى من ذلك المستضعف، فإنه رجل لا يعرف إمام زمانه ودخله الجنة. كيف تدخله الجنة وهو مات ميتة جاهلية؟ هذا شيء غريب. وخصوصا أن الشيعة عندهم الميتة الجاهلية ليس بمعنى المعصية الصغيرة، بل معصية تساوي الكفر والضلال. الأثر الخامس، الإمامة ليست شرطا في صحة العبادات. الإيمان بالإمامة ليس شرطا في صحة العبادات. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك إيه هو الدليل؟ أن هذا المستضعف صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ وصيامه صحيح ولا غير صحيح؟ وحجه صحيح ولا غير صحيح؟ ومع ذلك لا يعرف من دين الشيعة لا نقير ولا قطمير، ما يعرف شيء من عقيدة الشيعة لا نقير ولا قطمير. إذا معناه هذا الكلام أن الإيمان بالإمامة ليس شرطا في صحة العبادات، لأنه لو كان الإيمان بالإمامة شرط لصحة العبادات لزم أن هذا المستضعف لا تصح لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا شيء حتى ماذا؟ حتى يؤمن بالإمامة. إذا لما تقولون الإيمان بالإمامة شرط من شروط صحة العبادات لازم أن هذا المستضعف لا تصح صلاته. وإذا كانت صلاة المستضعف صحيحة مع كونه لا يعرف الإمامة لازم ماذا؟ أن الإيمان بالإمامة ليس شرط صحة العبادات. نعم. طيب العصمة، مسألة العصمة أيضا من الأمور المهمة جدا. إيه اللي هيترتب على العصمة؟ نفس الكلام الذي تكلمنا في الإمامة يأتي في العصمة. هذا الرجل الذي هو مستضعف ما يعرف الإمام ولا يعرف العصمة ولا شيء، إذا يلزم أن الإيمان بالعصمة ليس ضروريا وليس من أصول الدين، ولا يجب على هذا المستضعف أن يؤمن بأن الإمام معصوم لأنه لا يعرفه. إذا هذا الرجل هو مسلم؟ إيه هو مسلم. طيب هو ما آمن بالعصمة، كيف دخلتموه في الإسلام وحكمتم له بالجنة مع أنه لا يعرف العصمة وليس له علاقة بالعصمة؟ إذا هذا دليل على أن العصمة ليست مهمة. الأثر الثاني، المستضعف يؤمن بصحة القرآن
والسنة ونبوة النبي محمد، ولكن لا يؤمن بوجود إمام معصوم بعد النبي وإيمانه صحيح ويدخل الجنة. أليس الشيعة قالوا لا، الإيمان بوجود المعصوم هو الذي يصحح القرآن ويصحح السنة؟ إذن هذا الشخص العامي الذي هو مستضعف هو لا يؤمن ولا يعرف شخص بوجود إمام بعد النبي محمد. إذن هل هو اعتقاده في القرآن أنه صحيح؟ يعني كيف آمن أن القرآن صحيح مع أنه يعتقد بعدم وجود إمام؟ إذا المفروض على رأيكم أن تقولوا له أنت إيمانك بالقرآن غير صحيح، لأنك ما آمنت أن هناك إمام معصوم يحفظ القرآن، وإيمانك بالسنة غير صحيح لأنك لم تؤمن بإمام معصوم يحفظ السنة. إذا كيف؟ إذا يلزم أن يكون هناك شك عنده هذا. نعم. طيب، مسألة المهدي، لما نيجي نأتي ونتحدث عن المهدي فنحن نتحدث عن الاستضعاف. إيه علاقة الاستضعاف بالمهدي؟ نعم، هذا الشخص المستضعف نعم. لما مات هل كان يعرف من هو إمام زمانه الآن؟ مثلا في زماننا هذا من هو إمام الزمان؟ سيقول إمام المهدي. هذا المستضعف لما مات هو يعرف إمام زمانه من هو؟ لا يعرف إمام زمانه. إذن هذا الذي مات وهو لم يعرف إمام زمانه مات بيت جاهلية وهو من أهل الجنة؟ إيه، برأي الشيعة المستضعف هذا مع أنه لا يعرف المهدي ولا علاقة له بالمهدي، مع أن المهدي هو إمام الزمان عندهم، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات بيت جاهلية، فهذا الرجل مات ولم يعرف إمام زمانه وهو من أهل الجنة ومسلم، خلاص انتهى الموضوع. الأثر الثاني، إذا كان المستضعف موجود مع وجود الإمام، الآن سؤال، المستضعف الآن هو موجود عبر التاريخ وإلا في محطات يوجد مستضعف وفي محطات لا يوجد؟ فإن قلتم أن المستضعف موجود حتى في عهد علي بن أبي طالب، وموجود في عهد الحسن، وموجود في عهد الحسين، المفروض في غيبة الإمام المهدي يزداد المستضعفون ولا ينقصون؟ ده المفروض في غيبة الإمام المهدي؟ إيه؟ هم يقولوا إيه؟ أنا أريد أعرفها رياضيا. الآن إذا كان المعصوم موجود وحي ويعلم الشيعة وينشر الدين، ومع ذلك يوجد مستضعفون، طيب المفروض الآن لما يغيب الإمام المعصوم يزداد المستضعفون ولا ينقصون؟ لا، يبقى في زيادة في المستضعفين، ما هو مش موجود. إيه، إذا المفروض الآن أن يكون نصف الشيعة مستضعفين، لكن لماذا الآن خفت الحديث عن المستضعف؟ الحديث لما كان الإمام موجود كان في رواج عن، ولهذا لما بدأنا نتكلم عن نظرية المستضعف بدأت أنت تستغرب عنها، صح؟ والإخوة تستغرب. ليش؟ لأن الشيعة الآن قللوا الحديث عن المستضعف، وكأنه مع وجود الآن هذه القنوات الفضائية ومع وجود كذا خلاص أصبحوا ينشرون التشيع. ينشرونه في آسيا وينشرونه في إفريقيا. يعني المفروض على هؤلاء الذين ينشرون التشيع في إفريقيا وغيرها المفروض أنهم قد علموا نساءهم وصبيانهم في بيوتهم، صح ولا مو صحيح؟ يعني انتهوا منهم. يعني الآن هو نادرا فعلا ما يحدثنا الشيعة عن نظرية الاستضعاف، هم دايما يحدثون عن نظرية المظلومية، يعني ويمكن أنا ربطت في الأول ما بين المظلومية والاستضعاف. طيب جميل، إذا معناه أن التشيع الآن عندما يكون الإمام موجود يكون النشر التشيع قليل جدا وليس له نشاط، والمستضعفون كثير. فلما يغيب الإمام التشيع ينتشر. إذا ليش ما يغيب جعفر الصادق من أجل ينتشر ويقل المستضعفون؟ يعني الآن الإمام موجود، المستضعف موجود بكثرة، والإمام موجود. طيب يغيب المهدي المستضعف يقل، لأن الشيعة قاموا بدور ما لم يقم به الأئمة كلهم. ليش؟ فاستطاعوا أن يخفوا نظرية المستضعف. يعني غياب المهدي كان لصالح الشيعة، يعني بحيث أنهم اجتهدوا على نسائهم وعلى أطفالهم وعلى أهلهم وخرجوهم من دائرة الاستضعاف، وأصبحوا خلاص يعرفون التشيع. والآن دور نشر التشيع في آفاق الأرض، يعني كأنهم خلاص انتهوا من دور الغلمان والنساء والمقربين حولهم. هذا خلاص أصبحوا شيعة، أصبحوا يعرفون مذهب التشيع. وإلا بالله عليك، إذا كان هناك مستضعفين مثل ما كانوا أيام جعفر الصادق ومحمد الباقر، مستضعفين عنده مرأته وولده وخادمه مستضعف، هل سيذهب ينشر التشيع في شرق آسيا ولا في إفريقيا؟ يبدأ بالبيت. يعني انت عايز تقول يا شيخ خالد الان ان هو في ظل غياب المهدي يعني انتشر التشيع اكثر على قول الشيعة، يعني زادت قوة الشيعة، لكن في عصر الائمة الاخرين كانوا الشيعة مستضعفين اكثر. هل يبقى الان مستضعفون ام لا؟ يعني هل يبقى حول الشيعة، انا ما اتكلم عن الناس الذين هم خارجين، يعني المستضعف بمعنى يكون رجل شيعي وعنده في البيت مستضعفين،
عنده هو الشيعي، يعني في بيته، في أسرته، في أولاده كذا حوله مستضعفين؟ إذا قالوا نعم المستضعفين موجودين، طيب ليش ما بدأتم بهم؟ ليش تذهبون إلى المكان البعيد وتنشرون التشيع؟ يلا ابدأوا أنتم رتبوا أوضاعكم من عندكم من البيت. خلاص بعد ما تقضون على دائرة المستضعفين عندكم انتقلوا إلى غيرهم. نعم. أما أنك تقول لي لا نحن الآن قد ويجي الشيعي يتبجح التشيع الآن في كل مكان، إذا ما عاد في نظرية المستضعف، نظرية المستضعف انتهت خلاص. إذا كان التشيع في كل مكان خلاص انتهت نظرية المستضعف. ببركة من انتهت نظرية المستضعف؟ ليس ببركة نشر الشيعة، ولكن ببركة غيبة الإمام. الإمام لما غاب هو كان الحجر العثراء الذي كان حجر عثراء أمام نشر التشيع، الذي كان واقف للشيعة بالمرصاد، الذي كان عائقا عن نشر التشيع هو المهدي. لما غاب المهدي الشيعة كما قال القائل إذا خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. هناك أصبح التشيع ينتشر في كل مكان لأن المهدي ليس موجود. لو كان المهدي موجود كان التشيع غير منتشر. نعم. احنا بنقول ان غاب القط طلع بيفار. نعم. طيب الأثر على الاتباع أو الأتباع. نعم هناك آثار على الاتباع. مثلا الأثر الأول أن تارك التمسك بالعترة لا يكون ضالا وليس من أهل النار. بدليل ماذا؟ أن هذا المستضعف أصلا ما يعرف مذهب التشيع ولا يعرف ما هو اتباع أهل البيت، ولو قلت له من تتبع يقول لك أنا أتبع محمد بن عبد الله، أنا أعرف إسلام وصلاة وصوم. تقول له تتبع جعفر الصادق يقول لك من هو جعفر الصادق هذا؟ أنا ما عندي خبر. يعني هو مستضعف خلاص، عقله مغلق على الإسلام بس. يعني الذبذبة حقه المحطة المستضعف ما معنى؟ بعبارة أخرى أن المستضعف فاتح القناة على قناة الإسلام، ما يعرف إن في قنوات اسمها قناة الشيعة. القناة حقه السيفر موجه، اللاقط، الذبذبات، ايش اسمه هذا اللي كان في السطح يوجهوه الى القمر الفضائي اسمه؟ الدش. في الدش فيه حاجة صغيرة مثل رأس اليد اللي تلقط القلب اللي يلقط هذا موجه المستضعف. بعبارة أخرى المستضعف ما هو فاتح قنوات الشيعة، فاتح قناة اسمها قناة الإسلام بس، عنده قناة الإسلام. تقول له قنوات أخرى يقول لك أنا ما أعرف خلاص. أي حاجة ثانية يقول لك ما أعرف، أنا عندي قناة واحدة. اللاقط حقه ما يلقط إلا قناة الإسلام. فهمت الآن؟ إذا هل هذا الرجل الذي هو المستضعف الذي لا ينقط إلا قناة الإسلام ولا يعرف إلا الإسلام وكل ما حدثته عن شيء ما يعرفه، هل هذا متبع للعترة؟ لا شك أنه ما هو متبع. هل هذا يكون ضال؟ لا يكون ضال. هل هذا يصدق عليه حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا؟ هو ما تمسك بأهل البيت، إذن هل هو ضال؟ لا، هو عندهم من هذا من أهل الجنة ومسلم. إذن الأثر الثاني أن اتباع العترة ليس شرطا لدخول الجنة، بدليل أن هذا الرجل لا هو متبع للعترة ولا شيء ويدخل الجنة وهو مسلم. الأثر الثالث صحة عبادة من يتعبد بغير مذهب أهل البيت. يعني هذا المستضعف قد يكون شخص يتعبد بمذهب أهل السنة وهو مستضعف عندكم ما يعرف التشيع، إذن هذا الرجل يكون مسلم ومن أهل الجنة مع أنه يتعبد بغير مذهب الشيعة، ويكون من أهل الجنة ومسلم كما اعترف الشيعة بهذا رغم أنوفهم. وإلا لزم إذا كان لا يصح التعبد إلا بمذهب الشيعة لزم أن عبادات المستضعف غير صحيحة. نعم. طيب التقية، الآثار المترتبة على مسألة التقية شيخ خالد. أيوة، هنا يأتي سؤال. الآن المستضعف أليس هو في القرآن الكريم المستضعف هو الشخص الذي لا يستطيع أن يفهم؟ إذن هذا هو الذي يحل له التقية. إذن لا يتقي إلا المستضعف وغيره لا يتقي. إذن إذا كان شخصا مستضعفا يستعدم التقية، لأن الآية الكريمة يقول فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، مع أن هذه الآية الكريمة من أدلة الشيعة على ماذا؟ على مسألة التقية. يقول لك نحن نتقي في حالة الاستضعاف. إذا كنت تتقي في حالة الاستضعاف، إذن المستضعف قد يكون عنده قدرات عقلية لكنه ممنوع من غيره. فالشيعة عندهم تخبطات. كيف تخبطات؟ مرة يجعلون آية الاستضعاف دليل في حق المستضعفين فكريا، ومرة يجعلون آية الاستضعاف في سورة النساء على المستضعفين بدنيا الذين يجوز لهم التقية مع كونهم عندهم قدرات علمية، ولكن لأنهم لا يقدرون على الهجرة ولا على مقاومة العدو يظهرون الباطل مع قدرتهم على إظهار الحق، لكن لعجزهم لا يفعلون. إذن هذا من التناقضات. الأثر الثاني
المستضعف الذي يجوز له التقية هو المستضعف الذي لا يجب عليه معرفة عقائد الشيعة. إذا قلت أن المستضعف في آية النساء هو الذي لا يعرف عقائد الشيعة، لزم أنه لا يجوز لاستخدام التقية إلا للشخص الذي لا يعرف عقائد الشيعة. وإذا كان لا يعرف عقائد الشيعة من باب أولى لا يعرف عقيدة التقية ما هي، إلا إذا كان بالمفهوم الإسلامي التقية. لكن إذا كان لا يعرف عقيدة الشيعة، على ماذا سيتقي؟ هو ما هو شيعي أصلا ولا يعرف عقيدة الشيعة أصلا، إذن على ماذا يتقي؟ إذن الشيعة عندهم ارتباك في آية سورة النساء. سورة النساء عندهم ارتباك فيها، مرة يجعلونه للمستضعف فكريا ومرة يجعلونه للمستضعف بدنيا. نعم. طيب خلينا ايضا نوجه دعوه للشيعة من اراد ان يصعد معنا بعد قليل. سنفتح المداخلات باذن الله تعالى. ايضا نريد ان نستمع من الشيعة عن تعريف المستضعف. من هو المستضعف عندكم يا شيعة؟ لمن اراد من الشيعة ان يصعد معنا يتفضل يرسل دعوه، وبعد دقائق باذن الله تعالى سنفتح المداخلات. خلينا نذهب الى الاثر بقى على الشيعة. ايه الاثار المترتبه من نظريه المستضعف عند الشيعة؟ يترتب عليه أمور. لا يجب الإيمان بكل عقائد الشيعة على الناس كلهم، لأنه لو كانت عقائد الشيعة شرط لصحة الإيمان لما كان المستضعف مؤمنا كما قلنا ونبهنا، وهو غير شيعي. إذن كيف يكون الشخص مؤمن وهو غير شيعي؟ لو كانت عقائد الشيعة شرط لصحة الإيمان، إذن كيف يكون هذا المستضعف؟ السؤال هل المستضعف مؤمن ولا غير مؤمن؟ إذا قال الشيعي أن المستضعف مؤمن، كيف دخل الإيمان وهو أصلا لا يؤمن بعقائد الشيعة؟ إذن هل الإيمان بعقائد الشيعة شرط لصحة الإيمان ولا لا؟ إذا كانت عقائد الشيعة شرط لصحة الإيمان لزم أن هذا المستضعف لا يكون مؤمن، وإذا كان هذا المستضعف مؤمن لزم أن الإيمان بعقائد الشيعة ليس شرطا لصحة الإيمان. الأثر الثاني دخول غير الشيعة الجنة، لأن المستضعف لا يعرف عقائد الشيعة ويدخل الجنة، والشيعة يعني يكاد قولهم أن يقول لا يمكن أن يدخل الجنة إلا من كان شيعيا. ليش؟ لأن غير الشيعي ترك أصلا من أصول الإيمان، كيف يدخل الجنة وهو تارك لأصل من أصول الإيمان ولا يعرفه؟ الأثر الثالث أن الجنة ليست حصريا على الشيعة، لأن المستضعف ليس شيعيا ويدخل الجنة. إذن لو كانت الجنة حصريا على الشيعة كيف دخلتم المستضعف وهو لا يعرف من عقائد الشيعة شيئا؟ نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ خالد الوصابي، جزاك الله خير على هذا الطرح الطيب. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا الطرح في ميزان حسناتك، جزاك الله خير. اتمنى من الاحباب الكرام مشاركه البث حتى يصل البث لاكبر عدد ممكن من المتابعين الكرام. اجدد لجميع المتابعين التحيه، حياكم الله اينما كنتم. لكل من اراد من الشيعة ان يصعد معنا حول هذا الموضوع يتفضل بارسال دعوه والضغط على كلمه الضيوف ويدخل معنا مباشره الان حول هذا الموضوع. وخلونا نبدا بسؤال: من هو المستضعف في عقيدة الشيعة؟ تعريف المستضعف عند الشيعة. يمكن فضيلة الشيخ خالد الوصابي سلط الضوء على تعريف المستضعف وأنواعه والأهداف من هذه النظرية. أيضا نريد أن نستمع من الشيعة من هو المستضعف في عقيدتكم يا شيعة. نبدأ بإذن الله تعالى في التصعيد بعد أن نجدد التحية على أحبابنا الكرام أستاذ بدر أستاذ ناصر أستاذ سعيد، حياكم الله وجدد على حضراتكم التحية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، حياك الله. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. من هو المستضعف؟ اسم حضرتك إيه بس في البداية؟ أبو أحمد. أبو أحمد، من هو المستضعف في عقيدة الشيعة أبو أحمد؟ نعم، أنا حتى أوضحك نقطة أساسية. الذين استضعفوا هنا الأئمة، وأما المستضعف الذي حاطت به البيئة لم يصله الدليل، وكان أيضا أكو ضعف في نفسه وشخصيته وعقله. لا لحظة تمام. أنت قلت الأئمة، في أي آية تقصد أنهم الأئمة؟ نعم، في موضوع الوراثة، وسنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الذين استضعفوا. وهذه تكلمنا عنها، أنت أخذتها مننا وأتيت بها، ما جئت جديد. نحن تكلمنا عنها قبل شوي. الذين استضعفوا مو الذين استضعفوا. قلنا قبل قليل أن آية سورة القصص يقول الشيعة أن الاستضعاف هذا للإمام، تكلمنا عنه قبل شوي. نعم. تفضل. إذا هو أنت قلت تعريف أخير. أنت قلت تعريف أخير كده بعد ما قلت أن الأئمة الذين لم يصلهم الدليل، صح؟ سنجعلهم الأئمة ونجعل الوارثين هم الأئمة، السلام الله عليهم.
فهمنا لا هذا تمام من هو تمام المستضعف. خلاص. لا انا قلت لك يا ابو احمد، انا قلت لك من هو المستضعف. انت قلت في نهايه كلامك اللي فات، قلت المستضعف هو الذي لم يصل له الدليل، صح؟ اي، والذين استضعفوا تختلف، الذين استضعفوا واحد والمستضعفين واحد، فرق بين هاي فهمنا قلنا قسمناها نوعين. خلاص دي احنا فهمناها. من هو المستضعف في عقيدة الشيعة؟ المستضعف نفسه، تعريف المستضعف. نعم. لا، الذين استضعفوا هم الائمه، والذين المستضعف لا، كما بينته. لا يا استاذ ابو احمد، انت قلت في تعريف في كلامك الان، قلت ان المستضعف هو الذي لم يصل له الدليل، صح؟ انا سمعت صح؟ اي، سواء ظروف بيئيه او ظروف تتعلق في شخصي وعقلي ومكانتي. نعم. هذا المستضعف الذي لم يصله الدليل ولم يعرف عقائد الشيعة هو مسلم؟ مو فقط بس المسلم، حتى الغير المسلم اذا ثبت انه ضعف. لحظة لا عزيز استاذ الشيخ وصابي، الان اسمع المستضعف يشمل غير المسلم، يشمل غير المسلم. اي نعم، حتى اليهود والنصارى ايوه بيقول لك حتى اليهودي لانه يعتبر قاصر وليس الله يقول فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. انت عندك ان الذي لا يؤمن بدين الاسلام يغفر الله ويدخل الجنه؟ إذا كان مصطلح مبينة أنه إذا كان مصطلح نتيجة الظروف البيئية والعقلية والأمور المتعلقة غير المسلم ممكن يدخل الجنة؟ نعم، إذا لم يصله الدليل وكان قاصرا وغير مقصر. نعم، يدخل الجنة يا شيخ خالد. إيه، شنو ذنبه؟ ما عنده قدرة على الدليل. لحظة الله ليس بظالم للعبيد يا شيخ وصابي. لحظة، بالراحة شوية. الآن أهل السنة والجماعة عندهم أن الشخص إذا كان جاهلا في الدنيا يختبر يوم القيامة. أنتم الآن ما عندكم اختبار يوم القيامة، لأن لو كان عندكم اختبار يوم القيامة بطل دينكم كله. أنا أسألك، الشخص الكافر الذي مات وهو لا يعرف عن الإسلام شيء ولا يعرف الله ولا يعرف دين الإسلام، هذا يدخل الجنة؟ إيه؟ افتح المايك يا أبو أحمد. أبو أحمد افتح المايك. أبو أحمد سمعنا؟ اتفضل. كنت تقطيع بالصوت ما جاء اسمع. لا احنا سامعينك كويس، احنا سامعينك جيد جدا. تقطيع بالصوت ما اسمع. بس انا سامعك، احنا سامعينك. انت سامعنا دلوقتي؟ هيكرر لك تاني الشيخ خالد. ما سمعت شنو اشتغلت كان. الآن انت سامعنا دلوقتي جيد. لا يدخل دين الإسلام، يدخل في المستضعف في آية سورة النساء التي قال الله فيها فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. عزيز، أنا بينت في جوابي أنه الذي لديه قصور وليس تقصير. ركز معي على سؤالي. الكافر الذي لا يعرف دين الإسلام، الكافر الذي لا يعرف دين الإسلام، هل الأمر متعلق أنت اللي وضعت موضوع الكافر، أنت اللي دخلت موضوع الكافر. انت سألتني، انت حددت، انا ما محدد انا قلت لك من هو المستضعف، انت اللي دخلت الكافر. لا انا قلت كل لما قلت الكافر فقط قلت من هو اللي دخل كل واحد عنده قصور ما عنده تقصير سيشمله رحمة الله سبحانه وتعالى. انا اتحداك من اليوم الى يوم يبعثون أن تعطيني أن علماءكم قالوا أن المستضعف الكافر يدخل في الآية هذه ويشمله قول الله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. القول الإمام سلام الله عليه في كتاب سليم بن قيس الهلالي قال المستضعفين، ما حدد المستضعفين الذين لديهم قصور وليس تقصير تشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا قول الإمام سلام الله عليه. اسمعني، أنا قلت لك أتحداك أن تعطيني عالم من علمائك قال أن الكافر المستضعف الذي لك الإمام علي عليه السلام قال تقول لي العالم. أقول لك الإمام علي قال في كتاب سليم بن قيس الهلالي قال الذين مستضعفين ستشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى. مو العالم يدخلون الجنة وهم غير مسلمين. ما حدد الإمام، ما حدد، هو كل واحد قاصر يعني قال يعني يدخل الجنة وهو لا يعرف الإسلام. ما حدد. ركز معي. يدخل الجنة وهو لا يعرف يعني الإسلام. شو يختلف؟ هو إذا كان قاصر ما عنده ذنب يعني قاصر.
وصابي أنا هو أسألك ما له شخص. دخل، هو أنا هو أسأل عنده قصور. هل الإيمان بالرسول شرط لدخول الجنة؟ الإيمان بالرسول محمد شرط لدخول الجنة؟ عزيزي هو كان قاصر، هسه هو اللي كان يهودي واللي كان مسيحي واللي يا ابو كان احمد الايمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قصور يختلف شرط هذا لدخول عن هذا. الجنة ولا ليس بشرط؟ ظالم للعبيد. نعم، أنا ما إذا قلت كان لك نحن على قاصراً مذهب وليس لا مقصراً، يختبر يوم هل القيامة. تشمله؟ ركز على كلامي. نعم. ركز على كلامي. أنت مذهبك الخربان من أوله. مذهبنا الشخص الجاهل يختبر يوم القيامة. هل عندك في كتبكم أنه هذا الكافر يختبر يوم القيامة؟ احنا ما عندنا اختبار. انا قلت لك قول الامام سلام الله عليه في ما عندك اختبار. يا سلام، بن قيس. دخلهم بس الجنة هكذا. الامام إذا علي لم هذا يختص. الرجل الذي ما عرف ما الإسلام، استثنى الامام علي في اسمع، كلامه. علي هذا علي الذي يسمى ولي. اسمعني، علي سيفتح الجنة لكل من كان غير مسلم، يقول له تفضل ادخل، صح؟ بدون اختبار، بدون شيء. معنى كلامك كده يا ابو احمد، صح؟ ابو احمد لم يخصص سلام الله كلام الامام، لم قال المستضعفين في يعني بشكل عام، ما استثنى ولا تجزأ. نعم. طيب أنت الآن عالم مجتهد ولا أنت مقلد؟ انا مقلد. أنا أتحداك أن تعطيني من كلام المرجع الذي تقلده يقول على أن الكافر الذي سميته مستضعف يدخل في قوله تعالى أولئك عسى الله أن يعفو عنهم. جاي اقول لك قول الامام، تقول لي مرجع او معالم. اقول لك قول الامام هذا. طيب انا ساكتفي بهذا القدر معك خلاص انا ساكتفي بهذا القدر معك حتى نترك فرصه للاخرين يا ابو احمد. لكن يعني طيب خلاص انا كنت هطرح عليه سؤال اخر. تفضلوا يا شعلي، من اراد ان يصعد معنا يتفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل يا استاذ. هو راح فين؟ احمد الساعدي، تفضل. تفضلوا يا شيعي، من اراد ان يصعد معنا من الشيعة يتفضل بارسال دعوه والضغط على كلمه الضيوف يصعد معنا حول هذا الموضوع. من هو المستضعف في عقيده الشيعة؟ من هو المستضعف في عقيدتكم يا شيعة؟ استاذ احمد الساعدي اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعريف المستضعف عندك يا استاذ احمد من هو؟ نعم، من لم يعرف الحق لالتباس الامر عليه ولم يكن من اهل العناد. يعني هنا شرط، يعني يجب ان يكون يعني مو من اهل العناد، مو معاند. إيه الحق هذا الذي لا يعرف ويشمل حتى نبوة النبي محمد ولا مقتصر على دين الشيعة؟ لا اكيد يعني يعرف يعني بالاسلام لكن لم يكن معاند. يا سلام، يعني بمعنى ان المستضعف مسلم. يعني بعد هاي ما اعرف اجاوبك عليها يعني صراحه. يعني اجاوب على قدر علمي، يعني على حد علمي. الان هل المستضعف يشمل ايضا على انه لا يعرف النبي ولا الاسلام ولا رب العالمين؟ لا هذا حد علمي، يعني من لم يعرف الحق لالتباس الامر عليه. داخل دائرة الاسلام ولا خارج دائرة الاسلام؟ ما اعرف هذا، ما اعرف اجاوبك على هذا السؤال. شكرا لك. يعني الله يحفظك. شكرا لك يا استاذ احمد. اهلا الله يحفظك. اشكرك. الله يخليك. الله يحفظك. طيب يبدو يا شيخ خالد ان مساله المستضعف في كتير من الشيعة مش عارفين حتى تعريف المستضعف، حتى التعريف اللي هو العقائدي اللي عندهم، بمعنى العقيده الشيعيه اللي عندهم. يعني يبدو ان كمان الامر غير مطروح وبقوه يعني داخل الحسينيات. غاب المستضعف وغاب فقه المستضعفين. نعم صحيح. طب نشوف الاستاذ حيدر. السلام عليكم ورحمه الله. استاذ حيدر. الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله استاذ حيدر. استاذ حيدر، في العقيده الشيعيه وفي الفقه الشيعي تعريف المستضعف، من هو المستضعف عند الشيعة؟ هي العقيده كلها على خطا وكلها محرفه. شايفين؟ شكرا. خلاص وفرت علينا. العقيده كلها محرمه. خلاص انتهى، وفرت. هو انت شيعي يا استاذ حيدر؟ يا استاذ حيدر انت شيعي بس ولا حاطط اسمه وخلاص يعني؟ لا انا كنت شيعي، ولكن الان قبل 10 ايام كنت شيعي. الحمد لله. الحمد لله. شكرا. الحمد لله. ثبتك الله. جزاك الله خير. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا لك. حياتنا لك عزيز. اسال الله تبارك وتعالى ان يثبتك.
جزاك الله خير. تفضلوا يا شيعة، لمن أراد من الشيعة أن يصعد معنا يتفضل. لمن أراد من الشيعة تعريف المستضعف. دكتور مصطفى جاء؟ من هو المستضعف؟ لا، دكتور مصطفى مش موجود. من هو المستضعف في عقيدة الشيعة؟ نريد من الشيعي أن يعرف لنا من هو المستضعف. تفضلوا يا شيعة، لمن أراد أن يصعد معنا يتفضل يرسل دعوة ويضغط على كلمة الضيوف لكي نتعرف عن ما هو المستضعف، حتى نعرف يعني هل الشيعة يعني الأمر ليس حتى من الناحية الشيخ خالد على بثوثهم، على منصاتهم، على قنواتهم، هذا الأمر لم يسلط عليه ضوء بشكل كبير جدا. يمكن أنا بعتقد يعني إن الشيعي نفسه مستغرب من طرح هذا الموضوع. موضوع يمكن ربما الشيعي نفسه ما يعرفش عنه كتير. يمارس عمليا الآن موجود. والأمر الثاني يريدون طمس المستضعفين، ويريدون أولا أيضا لأن المستضعف هذا سيحكمون له بالإسلام وهو لا يعرف عقيدة الشيعة كما قلنا نحن، أو أنني أخشى أنهم لم يصعدوا بعدما فصلت وماذا يترتب عليه، فهم الآن مستنكرين الإلزامات التي قلتها، فخلاص يعني. لا، أنا أعتقد أن هم يعني في كتير جدا عندهم عدم علمية بهذه المسألة. يعني طيب هو أصلا ما سمعش عنه في المستضعف عند الشيعة بدون ذكر إلزامات، وإنما فقط نبين لهم مذهبهم. بعدين لكن المفروض منهم يقول لنا شكرا لك. نعم، أحسنت فضيلة الشيخ خالد، جزاك الله خير. الله يحفظك فضيلة الشيخ خالد. طيب احنا لو أردنا ان احنا يعني هذا الموضوع المهم، ويمكن ان يعني جديد جدا على السنة وعلى الشيعة ايضا، يعني زي ما احنا تابعنا في هذه الحلقة يمكن هذا الموضوع جديد على مسامع الشيعة انفسهم. لو أردنا ان احنا نجمل هذا الموضوع ونرسل رسائل من خلاله الى الشيعة فيما يتعلق بملف المستضعف في عقيدة الشيعة وهذه النظرية، ماذا يمكن ان نقول فضيلة الشيخ خالد؟ ان المستضعف هذا ما التشيع يعني لانه رجل مسلم ما يعرف من التشيع لا نقير ولا قطمير. يعني توقع واحد مسلم ولا يعرف من عقيدة الشيعة شيء، اذا ماذا بقي؟ اذا كان هذا الشخص حكمتم له بالاسلام واعطيتمه بطاقة الاسلام وحكمتم عليه بالاسلام ظاهرا وباطنا وانه من اهل الجنة ولا يعرف من التشيع لا خيط ولا مخيط، اذا ما هو التشيع؟ اذا لا علاقة للتشيع بالاسلام اصلا. نعم، احسنت فضيلة الشيخ خالد الرصابي. طب انا هستقبل حد عايز يسلم على حضرتك، يكتب في التعليقات انه عايز يسلم على حضرتك. الله يحفظك ويبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك، حياك الله. حياكم الله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم في جهدكم يا ربي، ويتقبل منا ومنكم. الله يبارك فيك. وأنا بس للعلم طبعا أنا من محبين الشيخ خالد الوصابي، والله أقسم بالله من حوالي 12 سنة كنت أتفرج على المناظرات مع الشيعة. والله ما أعرف أنام، ما كنتش أعرف أنام والله قسما بالله، فأنا أحبه في الله. جزاك الله خير. الله يحفظك، الله يحفظك ويبارك فيك. شرفتنا بهذه كيف حالك شيخنا الشيخ خالد؟ الله يحييك ويبارك فيك، يا مرحبا بكم، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك، جزاك الله خير حبيبنا. دعوتك لنا بالله عليك. الله يوفقنا وإياك، جزاك الله خير. الله يحفظك. الله يحفظك، بارك الله فيك. شرفتنا حبيبنا الغالي بهذه المداخلة وأسعدتنا. الله يبارك فيك، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب، يعني أنا في نهاية هذا اللقاء كان موضوع مهم جدا، طرحنا موضوع للشيعة. يبدو أن الشيعة ليس لهم علمية كبيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع، ويعني فصلناه بكل سواء كان من ناحية الأهداف أو من ناحية الأنواع أو من ناحية الأسباب فيما يتعلق بنظرية المستضعف عند الشيعة. أنا يعني في نهاية هذا اللقاء أحبابنا الكرام، أنا لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لحبيبنا وضيفنا العزيز الغالي اللي دايما بنتشرف به فضيلة الشيخ خالد الوصابي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد الوصابي على طرح هذا الملف المهم جدا، واللي بكل تأكيد هو يعني يعتبر أرشيف لمن أراد من الشيعة أن يرجع إليه مرة أخرى، يرجع إليه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويمكن بكل الحلقات موجودة على اليوتيوب. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد الوصابي، جزاك الله خير على هذه المشاركة التي شرفتنا بها، بارك الله فيك وجزاك الله خير.
شكرا لك. جزاكم الله. اشكر ايضا الاحباب الكرام الاخوه والاخوات في فريق الاشراف، الاستاذ بدر، الاستاذ ناصر، الاستاذ سعيد، الاستاذ الفا. شكرا لك استاذ الفا. كل المتابعين معنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على حسن وطيب المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله. mai greu, e mai rău ca LOL, e mai greu ca LOL-ul. Man a aruncat în fântână suma de 60 muguri de bambus Fest Pop. Mulțumesc foarte mult de Fest Pop. Deci ăsta să dau la data aici, ok. Mai e fi pe Steam, da? De Stream Elements. Man a aruncat în fântână suma de 9 muguri de bambus Fest Pop. Uite, Mulțumesc așa mult de Fest citesc Pop. comentariile. Așa, băgăm asta așa. Advanced Audio Properties. Monitor and output, cred că așa. Bun. Prima parte e făcută. Acum o să mergem în Firebird și o să mă duc eu frumos aici la Hotiz. Nu. Hoti. Record și să zic control, nici nu știu. Așa, control și ăsta. Control și cu ăsta. Control F12, da, eu sau nu? Control F12. Control, nu știu ce să pun. Mamă, ce casă, mulțumim. Add new effects, OBS. Toggle OBS audio source. Joshua a aruncat în fântână suma de 115 muguri de bambus Fest mult. Pop. Mulțumesc mult de select. Mulțumesc, Joshua, pentru follow. Joshua, mersi mult. Îmi bam jocul. Toggle. Add. Save. Save.
Uite așa citesc comentariile. 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 O mică eroare de programare. Uite așa citesc comentariile. Uite. Gata. Da, uite așa, gata. S-a rezolvat. Uite așa. Și când vine cineva și mă freacă cu asta, avem... Uite așa butonul. Citesc comentariile. Îi dau uite buton. Așa citesc... Na. Dacă ar auzi Marcel ce-am făcut. Bă, creier sunt. Creier. Creier. Un buton care spune, uite așa citesc comentariile. Bă, stai, Marcel, intră puțin pe live-ul de pe TikTok, de pe telefon și să-mi spui când să apăs pe el. Că nu l-am făcut doar să zic aia, l-am făcut să-i asasineze. L-am făcut să-i asasineze. Nu, e mai... Depinde de... Bine, Marcel, ești gata, da? Hai. Uite așa citesc comentariile. 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 Uite Marcel Baterău a aruncat în fântână suma de 1 muguri de bambus Heart-Me. Mulțumesc mult de Heart-Me. Mulțumesc și mulțumesc. Bă, hai că sunt creier, frate. Gata, și nu ne mai luăm restricție că scrie unul de cum Marcel Baterău a aruncat în fântână suma de 1 muguri de bambus Go Popular. Nu mai ne luăm restricție de... Gata, am scăpat. Mulțumesc Teo Nicoara pentru follow. Man a aruncat în fântână suma de 18 muguri de bambus Fest Pop. Mulțumesc David Raț pentru follow. Uite-l pe Andrei. Andrei? Ești băiat sau fată? Băiat, frate. Uite așa Andrei. Citesc comentariile. Uite așa citesc Andrei, comentariile. Satură-te! Uite așa citesc comentariile. Uite așa citesc comentariile. Așa, sper că te-am satisfăcut. Cu mare drag, Andrei, sper că te-am fost de ajutor. Tot mă stresează cu villagerul ăla. Că aș fi vrut și să fac niște trade-uri. Bă, tu puneți mâna și adună-ți resurse. Bă, așa, că construiești cu ce? Îți faci casă de dirt? Ce-ți faci? Eram curios de sunet. Iată ce, am scăpat și de restricții, am scăpat și de vine ăla, că dacă lași comentariile vezi că, uite, asta e periculos dacă lași comentariile să se audă, că vine unul zice ce experiențe, așa dacă nu se aude, el poate să le scrie, știi, că le aud doar eu. Da, așa mai bine auziți decât asta. Așa citesc comentariile. Auziți uite asta așa și citesc... îi satură.
Mulțumesc mult. Așa, gata. Și când vine cineva nou, îi pun sunetul ăsta pe loop vreo 20 de secunde și i-am lămurit pe toți. Sau vedeți că pot să fac în așa fel să-l auziți doar voi, o să nu-l auzi, să vi las așa pe spam. Să vi las așa, să-l spameze tot live-ul, efectiv, și eu o să n-aud nicio treabă. Pot să fac și tortura asta. De capul meu, Marcelică, tunde oaiele. Ce frumos sunt zoile, Marcel. Așa modern, frumos. La foarfecă. Pandalaur malefic cu serele. Trebuie să pun sunet pe Twitch cu aia, dar nu știu unde o găsesc. Bă, ce idee bună ai, bă, ești creier, Giant, ești creier. Cu ce? Doar așa de curios. Îmi cauți tu? Ai resurse? Hai să-i dăm lui Gogoașa să-și facă de lucru. Hai, du la platformă. Stai că trebuie să faci și platforma. Stai așa că mai ai treabă. Gogo, fii atent. Gogo, dacă vrei să construiești... Dar n-are dirt. Nu dirt. Nu trebuie dirt, îi trebuie sandstone. Adică tu vrei să-mi spui mie că acum vrei să acoperim tot cu sandstone? Nu. Stai. Îți plătești om. Eu nu mai fac asta. Păi nu, pentru case. Pentru case, nu pentru platformă, nebunule. Du-te, fă un semn. Du-te pe platformă și fă un semn unde poți să construiască. Și să se apuce și de copacul meu, dacă tot e așa dornic. Păi da, dar nu știu unde, sincer, că nu știu unde vor ceilalți. Ceilalți nu au intrat. Păi nu, că le dăm nu noi. Poate, Ioana... Fac asta, o Tremăsurat? Păi nu. E ok, azi fiecare să mulțumește cu ce rămâne. Așa, fii atent. Dă-i casă în colț. În colț, dă-i loc în colț. Dă-i... ți ajunge spațiu de vreo... Nu știu, până de la colț... Cam câte blocuri? Cam îi ajung vreo... Acum îți instalez Dota? Nice. În centru? Nu, în centru... În centru e copacul meu. În centru. Dacă vrei, fă-ți lângă. Fă-ți la baza copacului meu, că acolo... În centru trebuie să fie copacul meu. Așa am vorbit. Copacul. Da, copacul îl faci în centru, da. Îl faci cam de... Ce înălțime să zic, mă? Vreo 30 de blocuri în sus. Cât ar veni? 1, 2, 3... Destul de mare, 30 de blocuri. 50 pe 50? Da, merge. Da, un copac în care să fac o casă, da. Dar problema e de făcut copacul face, dar cum urcă în el? Stai așa, că și aia e o problemă, stai. Se numește scară. Da. Păi și cum pui blocuri pe... Cum faci podeaua? Stai. Cu cătrlă? Sau cu shift? Ok. Nu mai știu care. Da, cam așa, da. Am pierdut vaca pe drum. Cu shift, da. Așa că tata, am rezolvat și cu comentariile, gata. Bă, asta e ideea lui Clesi de mult, dar nu știam cum să o pun în practică. Că de-aia v-am întrebat ce auziți, că dacă eu puteam să pun sunetul ăsta pe Firebot, dar dacă îl puneam pe Firebot, auzeau și restul de pe YouTube și de pe ăstălalt. Așa vreau să fac cumva să-l audă doar ăștia de pe TikTok, știi? Ca să nu... Asta de fapt și de drept a fost ideea lui Clesi de mult. Da, chat, regulă nouă, la 100 de coins pentru cine vrea să dăm buton 100 de coins. Glumesc, nu facem noi de-astea. 100 de coins și dăm buton. Apăsăm butonul malefic. Butonul roșu. Bă, sau iară, era o idee bună să-i pun și un efect de la de urețile.
Înregistrez când fac copacul. Stai mă liniști, bagă-te la creație acolo. Bagă-te liniști la creație acolo. Bine, eu sincer m-aș băga la Câte ceasul? Avaris. Câte ceasul? Pe aia, că e 11 jumate. Și pe jumate? Mai stai la până la 35 dacă e. 5 minute. Da, dar păi ne întindem până la 2. Nu ne întindem până la 2. Câte ceasul? 12, 1. Băga mea și piciorul. 5 minute în sus, 5 minute în jos. Îți las să... Stai mă liniștit. Nu e problemă că arăt making off-ul, nu arăt ăsta. Bă, nu știu cum o să meargă, dar... E până la 3, da. Ce, Marcel mâine n-are treabă sau ce? N-am treabă așa, dar... Stă după curul meu până la 3, ce e el aici? Nu, dar e un booster pentru amândoi, aia e. Mhm. Bau a aruncat în fântână suma de 100 muguri de bambus confeti. Bă, vezi că a fost la mișto, Bau, da. Știți ceva de el? La azi a fost Citesc afară. comentariile. Uite așa citesc uite, am dat comentariile. butoane. Uite așa citesc comentariile. Uite așa citesc comentariile. Uite așa Dai citesc pedale. comentariile. Oricum nu știam ce e butonul, uite, ăsta e butonul. Butonul e pentru oamenii care vin și mă întreabă cum citesc comentariile. Și mi-a venit o idee de după și Malefic cu SRL să fac butonul ăsta. Uite așa citesc Stream Deck. comentariile. Uite așa citesc comentariile. Uite Efectiv. Așa. Butonul de fisură. Butonul roșu, mă, e butonul roșu. Ce am o idee, când vine cineva și întreabă cum citești comentariile, Da. voi scrieți în chat, apasă-l. Te pup, Slow. Hello, Slow, hello, hello. Ce faci, cum ești? Ce ziceți? Da, e o idee, apasă-l, scuze-ne toți, apasă-l, da? E o idee, să știi. Te pup, Slow, ce zici, cum ești? Hello, hello. Mai... Fix acum când ne pregăteam să ne... Hello, dragilor, hello, hello. Fix la închidere ați venit, guys. Fix la închidere. Asta s-a fost short. Mă rog, mai avem noi niște obligații de rezolvat, dar fix la final ați venit. Dar nu e niciun fel de problemă. Ce faceți? Cum Când sunteți? schimbăm live-ul, gen îl legăm de asta. Păi, hello. Hello, jocul ăla nu. Ba nu, pot să fac altă treabă. Pot să fac Închis altă... doar YouTube-ul și Twitch-ul. Ce? Închis doar YouTube și MOV. Păi nu. Au venit oameni pe MOV. Da. Da, hai că mai stăm atunci. Da, ce faceți? Sper că ați Dacă avut o zi au venit superbă, oameni. dragilor. Sper că ați avut o zi superbă. Mai avem noi niște obligații, știi, să jucăm ceva ce din păcate ne vom la ban pe MOV. Și că vin cu Marcel. Dacă te pune gogoașă la treabă. Noi ne facem casele pe Minecraft. Mă rog. De ce să-ți iei bani? Server privat de M2. Și nu prea ai voie cu de-astea pe aici. Doar că s-a făcut spam pe subiect. Da, exact, nu e problemă, dar doar că s-a făcut spam pe subiect. Gen, toată lumea venea din 2 în 2 minute cum citești. Ai înțeles. Poate să în 2, eu met în 2. Da, exact. Ai marcat unde vrei să faci? Perfect. Noi ne-am jucat Minecraft, că m-a luat pe mine criza de vârstă mijlocie. Ce faceți? Cum sunteți? Cum v-a fost ziua? Cum v-a fost stream-ul? Ce ați făcut azi pe stream? Sper că ați avut din nou o zi absolut superbă ca și voi de altfel.
Poți să faci ramă cu pământ. Nicio problemă, Lovi. Nicio problemă. Ce să fac? Să schimb puțin asta. Da, imediat o schimb, nu e problema. Da, de fapt pot să le las și pe astea la alte. Știi ce pot să fac? Pot să le las și pe astea la alte, dar nu pun scena pe ele. Pun just setting și aici, nu știu, pe ăsta, știi că am 2 Canva-uri, știi? Și pot pe astea de alte 2, nu știu, să ne uităm la clipuri sau ceva. Deci încă ne uităm și pe Insta. Aia filmăm? Aia pe clip. Dacă vrei după aia, dar nu, mâine seară filmăm, mâine la 6 filmăm. Ce vine ceva prea tare pe YouTube. O să vă placă. Amicus, da merge. Helmart. Dar fă-l puțin, nu-l fă lipit de perete. Helmart. Măi, când vă mai jucați, Slow, fii atent că mai ai page. Când vă mai jucați chestii de genul, puteți să ne spunem și nouă, când putem să venim și noi. Nu e niciun fel de problemă. O să faci o casă de bogați, Zenos, fii atent. Nu o să fie o casă de săraci. O să fie o casă capitalistă. Eu o să fiu un fel de Donald Glove și restul o să aibă jos casele și cine își mai face? Nu e lipit? E bine. Stați că vă arăt imediat ce vreau să fac. 2 secunde. Că i-am dat lui Marcel ideea. Dar nu mi-ai trimis vreo poză sau ceva. Păi n-am poză eu am făcut-o în cap, frate. Eu nu văd să trimit poze, eu dau doar în cap. Da, zic. Când doriți, când mai faceți chestii de genul ca și venit eu cu Marcel, că ar fi plăcut, cred că lui Marcel ideea asta de Supermarket Simulator Horror. Ți-aș fi plăcut, te auzi? Supermarket Simulator? Da, horror. Helmart. Când mai doriți, mă anunțați. Nu o să am de casa. Pe fiecare e liber să aibă cât de mare casa vrea, dar să nu vă certați pe pământ după aia. E destul. Vedeți că ce probleme aveți cu pământul? Pot să dau scenă, da? Da. Că nu mai făcut, nu mai știu. Momentan e demo. Am crezut că e ca un supermarketul multiplayer, că vă ajutam și noi, nu era o problemă. De asemenea, noi am mai chemat oameni pe Minecraft să ne ajute și asta, dar nu știu dacă ar fi fost de acord cu ce construim noi aici. Deci, te pup, Pablo, hello. Deci, chat, ca să înțelegeți ce casă vreau să-mi fac, o să vă arăt imediat. Ești la locul unde vreau să-mi fac casa? Nu chiar. Arată-le așa din distanță, mă rog. Undeva acolo. Cine mă crezi, putin să mă cer pe pământ? Nu mă, ești ăla din... Ești Ion, da, Ion, fiul lui Alexandru Granetașu. Direct Claus pe gogoașă. E pământul meu! Au destui loc. Deci casa o să fie în centrul platformei. Mă rog, platforma o să fie un orășel. Mă rog, un sătuc. Și în sătucul ăsta fiecare va avea o casă, va avea o din asta zi. Da, nu la cu TNT-urile alea. Nu. Așa. TNT verde. Adică? Creeper. TNT verde, am căzut. Da? Mi-ai găsit? Ia. Să vedeți ce sound effect o să pun. Mâine pun sunete noi, chat, pe stream, că avem foarte puține și o să mai punem noi. Am vreo 4-5 sunete de vreau să le pun. Unul e cu Radu Banciu, unironically. Am în calculator un sunet cu Radu Banciu. Și o să fie foarte bun pentru ideea. La ce ne uităm azi? Păi o să ne uităm pe canale pentru demenți. Și canale pentru cretini. Aia o să fac.
Și mai am și sunetul de mi l-a dat Giant acum. Mamă, deci dacă reușesc să decupez ăsta e super. Am extensie pe Chrome să decupez chestii. Bun, așa, casa mea, bun. Casa mea o să fie un copac. Casa mea o să fie un copac în mijlocul insulei și de acolo, practic o să am 4 camere, o cameră cu chesturi, o cameră de dormit, o cameră de birou, pentru că da, o să-mi exercit și eu drepturile legale acolo și așa, și pe acoperiș o să se judece trial-urile. Pentru că, bineînțeles, că oamenii se pot da și în judecată pe serverul ăsta, deci eu o să judec trial. O să judec trial-urile. Așa că... Adică ăla care dă mită mai mare. Nu, Doamne ferește, nu facem așa. Da. Mă jur. Poate. Vorbește la care își face casă mai presus de toți. Da, o fac ca să pot să supraveghez orașul. Da, așa să zic, dar tu nu vezi. Adică tu să supraveghezi orașul. Stai. În fine, Cresi o să aibă o magazin de enchanturi, Ioana o să aibă fierărie, Sem nu știu ce vrea să facă, dar i-am dat lui Ioana o idee cam ce aș vrea să facă Sem. Eu pe Sem l-aș pune sincer să fie ăla dubiosul care vinde chestii ilegale pe server. Ce băiatul. Am TNT-uri. Te pup, Naruto. Hello, hello. Ce prostie am făcut. Mă spărul de noti. Nu mă deranjează, sincer. Nici nu-l simt că l-am. Să spun pe aia dreaptă, nici nu l-am. Nici nu-l simt măcar că l-am în ochi. Ție că nu vede de. Ce? Poate nu vezi bine că îți intră da, sunetul cu ciola. Că domnule, uite, mă înjură. Păi, oameni, dacă e nevoie, prea am avut bun simț. Hai să înjurăm și noi pe ei. Hai să vedem care sunt mai mulți. Boților sau noi? Am înțeles. Felicitări, Petru, felicitări. Neața, dragilor, încă o dată. Deci... Dacă aș avea PS. M-a înturbat cu vaca. O să-mi Windows 11 are probleme cu Forge-ul. N-am avut niciun fel de problemă, Classic, cu Forge-ul. Mulțumesc Getosu GTS pentru follow. Trebuie să iau CurseForce sau ceva, cred. Crezi că oamenii aplaudau true. Schimbă-te, rog, scena. Imediat. Classy, poți să intri în Discord, Getosu nu să GTS vorbești. s-a alăturat echipei doar de Panda. să-mi dai partajare și eu îți spun ce să faci. Dacă nu le facem mâine, dacă nu poate. Dacă îmi dai drumul la live, am un program pe calculator care îmi citește tot ce fac pe calculator și cu ajutorul unor combinații de taste îl controlez. Atât de simplu. Auzi că intră mâine și îl și facem perfect. Poate are Cresi versiunea proastă? Nu are. Stai. Oricum ne băgăm la ăla. Schimbăm? Da. Schimbă scena. E schimbată. Să fie Java-ul faulty neinstalat corect. Habar n-am. Trebuie verificat și asta. Păi da, dar ideea e că pe el nu-l las să se descarce modurile. Da, știu că sunt pe scena asta, dar pe asta o să rămână. Nu vă pot arăta ce ne mai jucăm. Nu vă pot arăta jocul ăsta. Asta ne... Facem noi just chatting până. Până una alta facem noi just chatting. Să spui când intri. Intru, dar stai că durează până își faci un pic de update. Da, știu că au făcut update. Să-mi aduci aminte să nu schimb scenele din butoane.
Atâta spun, să-mi spui doar schimbă-le din meniuri. Ca să se schimbe separat. Ca să... Să sperăm că am buf, că nu încep să intru cu 100 de conturi. Și dacă n-ai... Hai că am. Trebuie să intru pe 2 conturi. Tu pe server vei fi și un fel de judecător DAP. Pe asta o să fie fain, că avem cazuri. De exemplu, Gogoașa a furat fierul Ioanei sau, nu știu, Sem... Bine, cred că Sem săracul, cred că o să... Ia bere 2 secunde. Sem săracul, cred că o să fie pe acolo non-stop. Cred că o să fie un fel de Marian Ceaușescu. Poți să înțelegi? Se întinde singur. Exact ca să... Boldea David s-a alăturat echipei de Panda. Dau pe repeat pasul, hai în continuu, îmi place. Da, e foarte fain. Mulțumesc Iuria Neculai Cum Razvan faci pentru de follow. mâncare? Cu mâinile, man, cu mâinile fac de mâncare. Imediat o să ne mai și jucăm ceva. 2 secunde că stimăm jocul imediat. Bine, pentru TikTok, pentru restul o să ne jucăm Just Chatting. O să ne jucăm Just Chatting, o să ne uităm la videos, dacă vreți. Dashboard, game, just chatting. Gata, pot să schimb scenada din butoane. Sau din meniu, nu din butoane. Meniu. Hai că te învățam de bine. Da. Ia ce chat. Mai avem atâtea switch-uri. Ne reușește să schimbăm în arc? Sau nu? Parsec, uite. Marcel, am vrut aseară să intru, dar nu... Ne zice așa, la ce vreți să ne uităm? Sau ce vreți să facem? Sau... Nu, am vrut aseară să intru, să te ajut, să dau baf, dar n-am știut parola la inventar, auzi să o zici pe privat. E aceeași, mi se pare. E aceeași, auzi. Cum vezi? Nu văd, Naruto, nu văd. Mă descurc cu mâinile. Auzi că nu e. Ce zici de filmul FNAF ăsta, dar a apărut acum? Pentru unii e bun, dar pentru alții... Mulțumesc mult. Pentru unii e bun filmul FNAF, dar pentru alții o să fie mai meh pentru că nu au legătură cu jocul. Uite, de exemplu, mine dacă mi le arăți să fiu la modul bro, degeaba mă pui să îl ascult că nu înțeleg, nu am treabă cu jocul. Știu doar de Toy Chica, din universul ăsta FNAF. Știu de Toy Chica, știu de Freddy Fazbear, cine e și cam atât. Nu știu toate personajele, tot universul. Știu doar că a pornit că sunt niște animatronici care noaptea învie, pana mea, nu știu, nu e, știi? Bun. Dacă nu mai știu ce voiam să fac. Poți screenshot la câte vizualizări avem. Acum? Da. Da. Imediat. Stai. Stai cam 2 secunde. Imediat.
Habar n-am. Așa. Asta ca să ții minte, da? A dispărut chat restricția aia în legătură cu... cred că și știu cine a dat report. Poți să-mi trimis poza. Ți-am trimis poză. Ok. Ți-am trimis poza. Și poți să schimbi înapoi scena ca să dau și o link-uri peste tot? Să schimb scena? Da, să nu se vadă jocul ecranul meu. Imediat. 2 secunde. Mulțumesc Naruto pentru follow. Gata, am schimbat. Am schimbat. Cam de căzut, sincer, avarisul. Ia. Așa. Hello, doar reușit titlara pe spate. Hello, interesant username. Hello, hello. Să-mi spui când să schimb înapoi, da? Da, imediat. De promotion. Tu vezi? Nu, absolut deloc. Nu văd absolut deloc. Apeși butonul. Nu mă joc Free Fire. Gata, poți să schimbi. Mai citit ce am spus? Foarte, foarte simplu. Uite așa, Uite așa citesc comentariile. Haideți, chat, Uite așa care citesc cuvântul comentariile. Uite Prea așa târziu l-am citesc apăsat. comentariile. Uite așa citesc comentariile. Uite așa am citit. Ai schimbat pe joc? Da, am schimbat pe joc, da. Hai să vedem. Usu m-a aruncat în fântână suma de 100 muguri de bambus Heart Signal. Vă rog frumos, nu puneți întrebări despre religie. Nu că nu vreau să vă răspund, dar TikTok sancționează foarte grav live-urile care au această tematică și aceste chestii. Nu m-am supărat, e ok. Dacă ai spus că nu, doar spune-te da sau nu, nu are rost să pui această întrebare, pentru că știu ce urmăriți și după aia încep discuții și chiar nu vreau. Deci nu. Nu o să-ți răspund la această întrebare pentru că nu și are sensul. Fumezi vape? Nu. Dar ce relevanță are, frate, dacă... N-am nimic cu oamenii de genul, Doamne ferește, dar... cu ce ajută să afle o anumită chestie? Că ei știi ce vor de chestia asta? Vor să afle dacă au opinie diferită... vor să vadă dacă ai opinie diferită față de ei ca să te judece după aia. Usu m-a aruncat în fântână suma de 56 muguri de bambus cool. Mulțumesc mult, te-am văzut la mega? Hello, domnul Vlăduț, hello, sau cine e pe cont, hello, vă pupăm, hello. Salut, cred că Vlad. Nu răspund la genul ăsta de provocări pentru că, hai să vă spun o chestie. Ce se poate întâmpla, pentru că mulți o să spuneți că sunt eu nebun. Dar eu sunt trecut până TikTok-ul ăsta, într-un an de zile le-am experimentat pe toate. Oamenii vin, pun întrebarea asta aparent inofensivă. Avaris a aruncat în fântână suma de 299 muguri de bambus. Nu trebuie să dai gifturi și așa suntem. Și așa am făcut în ultimele săptămâni niște live-uri de-mi venea mie să plâng din cauza algoritmului.
Mamă, ce nesimțite au fost live-urile alea. Da, deci îmi venea mi-era mie rușine. Deci ca să știi, mi-a fost o rușine, mi-era și rușine, am zis, bă, lasă unul de la noi gratis sau ceva, că prea ne-a frecat algoritmul cum a avut el chef. Așa, revenind la întrebările astea, e o întrebare aparent inofensivă, dar întrebarea asta poate cauza foarte multe discuții de ce, de cum și așa mai departe. Eu n-am nimic cu oamenii religioși, să nu se înțeleagă ceva, că la prima vedere probabil o să spuneți că am ceva cu oamenii religioși și nu am absolut niciun fel de problemă. Că nimeni care a venit aici și a zis, Doamne ajută, nu și-a luat bani sau alte chestii. Dar problema e că întrebarea asta, dacă crezi sau nu, poate genera niște discuții. În urma acestor discuții se pot genera niște reporturi. În urma acelor reporturi se pot declanșa diferite scăderi în vizualizări și în alte chestii. Și na, de aici decădem iară, pentru că noi abia ne-am revenit în Shadowban. Adică, uitați, Avaris aici, întrebați-l pe Avaris, pe Vlăduț, întrebați-l pe Vlăduț 2 săptămâni cum au arătat vizualizările noastre. Vezi cât de cât puțin, absolut deloc. Uitați, întrebați-l pe om, că el a văzut niște stațuri pe care eu nu vi le arăt de obicei. Întrebați-l pe om cum arătau vizualizările. Sau pe Marcel, uite, întrebați-l pe Marcel. Deci de la deci o întrebare total nevinovată poate să creeze niște prejudecăți masive pentru noi. Niște prejudecăți, Doamne, niște prejudicii. Chat? Aparent Ovi vrea să vadă cum citim comentariile. Ce zici? Hai, spuneți cuvântul magic. La 3 apăsăm. Sper să vă placă. Deci... Hai să vă aud. Avaris a aruncat în fântână suma de 19 muguri de bambus Sweet Candies. Citesc comentariile. Uite așa citesc comentariile. Uite așa citesc comentariile. Uite așa citesc comentariile. Acum ai aflat și cum citim comentariile. Noul sistem de cum citește Panda comentariile. Butonul magic. Păreri? Mulțumesc mult, Vlad, de 18 mungurași de bambus. Vă pup, dragii mei. Am înnebunit! Trebuie să scriu ceva pe Discord. Mersi mult, te pup. Și noi te pupăm. Mulțumim enorm și ne cerem încă o dată. Eu îmi cer scuze că algoritmul ăsta e cum e și ne-a frecat. Seme pe voce? Da, a venit, ne-a zis Neața, dar nu știu dacă mai ești. Mai ești aici, te întreabă Diana. Posibil. Te duci la muncă nici azi? Laure! Mă faci să mă dau cu capul de pereți. Nu. De ce? Ori ți-am scris în privat, de 3 zile ți-am scris în privat ce zile am libere. Iartă-mă. Mulțumesc mult, Ovi, mulțumesc. I'm gonna accept it. Mulțumesc. Te pup. Dacă trebuie să spun ceva lui Diana. Unde ești tu? Vezi că n-ai sunet la joc, Marcel. Nici nu făceam mare lucru, adică cumpărai o armă. Ce armă ai cumpărat? Un arc, dar nu pentru mine. Pentru Dragoș? Cumpărai bonusuri. Spus că pentru Dragoș. Stai că-s prost. Ce ai făcut, copile?
Exact, nici el nu știe. Nu e din familie. Da, o visă pensionară. Cine să fie din familie? Cred că boala. Chestia cu orbitul. Da, da, Neața. Neața, ce faci, cum ești? Neața, semnă, tine la ora asta e Neața. Bună, Noacen, te-a sunat și salut. Hello. Având în vedere că eu în general eram la muncă, dar am liber. E Neața la mine. Și salut pe cei din chat. Hello. Totodată. Mai sunt 7 minute. Eu așa zic, nu contează ce oră e. Mai sunt 7 minute și se face dimineața. Nu e din familie. Naruto, paradoxal, ce am eu nu are și nu are nimeni de la mine din familie. Eu am fost primul cu așa ceva. El e un caz mai special. Da, eu sunt mai special, da. Eu am tras lozul scurt la genetică. Am tras lozul scurt la vedere, am tras lozul scurt la frumusețe, am tras lozul scurt la fizic, dar măcar am tras lozul lung la creier. Măcar ăla... În afară de memorie. Da. Adică, bă, memoria câteodată mai și uit chestii intenționat seama. S-a mai zis. Sau poate nu le dau suficient. Nu le dau suficientă importanță sau ceva. Deci da. Nu m-am supărat, man, nu m-am supărat. Că n-ai întrebat la modul bă sau alte chestii. Eu mă supăr cu oamenii care vorbesc cu bă, cu fă, cu mă, cu, știi? Adică, măcar când vii aici, măi, adică, haideți să vă spun cum văd eu lucrurile. Eu înțeleg că tu ești from the hood, tu ești din cartier, tu ești șmecher la tine acolo pe... Dar orice șmecher are și puțină cizelație în el, că... Stai liniștiți că și șmecheria din cartier mai vorbesc. Mai sunt oameni care, ce voi credeți că șmecheria când se duc la bancă să scoată teancul de bani, vorbesc cu bancherița, cu mă sau cu fă mie să-mi dai banii sau alte chestii? Nu! Depinde cine te crezi. E adevărat. Tata lucra și el într-un domeniu periculos, dar nu a avut accident așa grav ca și mine. Of. Bă, pe de-o parte, bă, ca el. Măcar el. Cine te crezi viața mea, tu să o controlezi. Aia e chestia. Uite, cum vorbea... Salutare, Florin, salutare. Uite, Dragoș cum vorbește frumos cu toată lumea. Uite, Dragoș, Diana cum vorbește frumos cu toată lumea. Marcel cum vorbește frumos cu toată lumea. Da, uite, cum chiar cu toată lumea. Ce? Chiar cu toată lumea. Depinde. Laure? Stai puțin. Dar uite cum venea Napolitanul ăla. Omul era ok, dar nu puteam să accept faptul că vorbea cu toată lumea cu bă. Mai am prins o să-ți mai dau un exemplu. Da? O să te întreb atâta. Că Marcel, Diana sunt mai noi. Da. Eu, câtă răbdare am cu oamenii? Nu contează cine. Depinde foarte mult. E variabilă. Eu n-am chiar așa mult, stai liniștit. Eu ne-am pierdut-o pe parcurs răbdarea, stai liniștit. Nu ești singur. Diana, dacă ai ști ce am făcut eu în trecut, te-ai mirat cam atâta răbdare. Mai bine, lasă, nu mai spunem asta. Mă, în altă fază, fii atentă. Fiți atent, da. Uite, n-am nimic cu napolitană, dar mă enerva ideea aia că n-am nimic cu omul, Doamne ferește, doar că nu eram de acord față de voi că vorbea așa. Adică voi veniți aici, încercați, adică vreau ca și comunitate o comunitate de oameni inteligenți și care să vorbească frumos. Nu revin. Nu niște golani care vorbesc cu toată lumea cu... Da, unii nu știu ce e la bun simț. Da, frate, uite,
Ce microfon ai? HyperX Quad Test 2. Uite, de exemplu, mă duc la o șaormerie. Mă duc la șaormerie. Mă, să mi-o faci cu de toate. Ai instalat și Java? Și Java? Le se pare normal? Da, pentru că au fost crescuți în... Na. Eu am avut probleme și la Minecraft inițiale. Da, exact, abordarea, exact. Uite, de exemplu, mă duc, uite cum ai cineva, mă duc să-mi cumpăr un microfon sau un aparat de raz de la Altex. Vă dau un exemplu. Păi ce părere o să-și facă omul ăla când, mămie, să-mi arăți... Am înțeles, și am la fel microfonul, nice. Mă duc în Altex să-mi cumpăr, să-mi dai aparat de raz de ăla, sau de care... Poți să vorbești și frumos. Laure? Da. Mi se pare amuzant că eu, venind de la țară, da. Cum? Mai ai văzut cum mă... Păi, na, și la telefon și la... Ai văzut ce frumos ai vorbit cu doamna tanti curier atunci când ai adus parfumurile? Nu, tu ai vorbit, parcă. Ba da, ai vorbit și tu, că ai venit și mai vorbit și tu cu ea, că m-ai ajutat să le iau. Nu știu că ai venit la ușă să le luăm, m-ai ajutat cu cutia. Mă, Laure, nu mai țin minte. Mă rog. Cu chestia asta noi ne permitem, că noi mai vorbim așa și da, da, noi suntem altceva, da. Eu vorbesc aici de persoanele care vorbesc prima dată cu tine, că uite, lui Marcel îi spun, mă, fraiere, vino și ajută-mă sau altceva, știi? Ți-ți permit la fel, bă, fraiere, hai să bem o cafea sau așa. Lor le permit, adică, că sunt tovarășii mei. Eu de fiecare dată când intru pe Voice, prima chestie care eu zic la Laur e Sugio. Da. Deci ca să vedeți, aia e chestia. Doar le permit că ne cunoaștem de ceva timp. Uite, sunt de acord la bărbați cu astea, dar la femei nu sunt de acord deloc să-i zici fă unei femei. Aia mi se pare de-a dreptul jegos, fără supărare. Știu că poate între voi mai sunt mascule, alfa și astea, dar eu nu pot. Nu pot să spun fă unei femei să mă bați măcar. Singurul mod în care între ele pot să înțeleg. Nu, Laure, singurul mod în care ar fi ok ar fi dacă te adresezi. Uite, fă asta, te rog, sau... Da, uite, fă de mâncare sau, nu știu. Nu, sau uite, fă un desen. La asta te referi? Ceva de genul. Toate că nu sunt... Nu pot... Bă, mai că m-am crescut să nu fiu misogin, efectiv. Mă refer ca fă să-l folosești drept a verb. face, adică a face. Da, înțeleg. Bă, aveam tot așa un tovarăș. Notificare de la Google Chrome, scuzați. Nice. Uite, aveam un tovarăș, băieți, bă, numai fă vorbea cu ele. Când auzeam că îi zicea lui Gagică să fă, iar mai înșelată, nebuneam. Bă, nebuneam. Și jocul ăsta mete în 2 pe serverul la Varys 2 Speed. You can do this. Bau, Diana, bau. Cum mai e viețul tău, Diana? Așteaptă comanda de pe temul și nu vede. Nu vine, pardon. Cât de ieri? Așa, 6. Nu vine. Stai, îți pun o întrebare. N-ai cumva EasyBox în apropiere? Am doar la comună. Aici nu am lăsat. Înțeles. Și nu am încheiat să mă duc 6 metri până în comună să-mi iau coletul. Nu, mă refer, dacă era să ajungă la EasyBox, să-ți trimitea mesaj că au ajuns acolo. Încă nu am primit mesaj de la curier. Prin ce curier? Cum? Cu ce curier vine? Prin ce? Mai bine scrie în privat. Asta. O poți să spui roșu, albastru sau portocaliu. Stai, că eu nu le știu. Deci albastru e fan curierul, că țin minte. Roșu e same day. Roșu e same day și portocaliu e Cargus? Da. Da, și mai era galben care e GLS.
Mai e GLS-ul. Păi GLS-ul ne vin nouă parfumurile până GLS. Și DPD-ul ar fi. Vezi că ți-am zis? Am văzut. Nu, mai și DPD, da. Mulțumesc mult, Diana. O să ai de așteptat puțin mai mult. Păi deja pe aplicație mi-arată că e deja la curier. Hello, Alin Șușală, hello. Ce jot e? Metin 2. Știi care e situația, Diana? În aplicație ți arată că e la curier, dar poate îi în drum spre... Depozit. Poate îți vine luni sau marți. Da, că în weekend nu prea se fac livrări. Se fac decât la urgență. Nu chiar. Ba da, la Fire... Știi de ăla de băuturi? Mi l-ai dat tu? Fine Store. Ce? La... Ca să înțelegi. Stai. Cum îi zice, mă? Alin, nu mi-am place și glăsul. De ce să mint, Alin? Mi-am place. Nu, da, și eu cu GLS-ul n-am avut nicio problemă. Mai ales... Și fii atent, deci e o doamnă la GLS care a ținut minte că mi-a mai făcut livrări, nici nu m-a mai sunat, direct vine, bate la ușă și îmi zice că știe că-s nevăzător și vine și știe că e băiatul ăla care nu vede, ok. Deci m-a învățat doamna. Cum se numie? Sincer, mi pare foarte ok fan curierul. Da, cu fan curierul n-am avut niciodată probleme, deci niciodată. Revin și eu imediat ce adunesc cu oamenii ăștia faini până vin, mă duc să... Eu nu văd chat-ul când am TikTok. Singurele iubiri ale mele în viața mea sunt fan curier, Gălăsău și Cargus și fan curier. Astea sunt iubiri. La mine mă învățase tot așa. Un băiat de la fan curier și când m-a încomandat era: ce ți-ai mai comandat, boss? Hai să-l deschidem. Da, Dragoș. Sau mai era ăla Dragon Star și lucrau niște prieteni. Stăteam cu ea câte o oră până îmi livrau cu că beam câte o cafea, ne întindeam la vorbă. Chestie faină. Un curier de la fan curier ajunsesem aproape să îi cer numărul să ieșim la bere. Nu zic numărul de la muncă. Da, vezi cât apare, Dragoș. Da, păi adică why not? Ce întreabă, Dragoș? Dacă vrea să intre și să intre și el pe voce. Nu mai apare. Nu? Stai, trebuie să... Panda cadou pentru după stream. Trebuie să discutăm și cu Laur. Ce? Ce? Laure? E cineva care dorește să intre pe Voice, Dragoș. Dragoș. Da, să intre. Dacă vrea, da, să intre. Ce? Intră pe orice Voice care și te mut eu. Ok. Îl mut eu de pe PC, că eu stau acum pe Voice pe telefon. O să îmi faci și mie o favoare, că m-a rugat Vlad? Da. Schimbă și tu dacă pot de la Just Chatting la Metin 2. Nu sunt pe... Nu sunt pe... Păi nu am schimbat? Nu știu. Nu sunt pe TikTok. Mulțumesc, George Veres, pentru... Marcel, eu nu sunt pe Twitch. Pe TikTok. Vrei să pun direct nume joc așa sau e mai bine cu numele serverului? Numele serverului, Avarius 2. Gata, l-am pus, e pus, uite. Mi-a zis și Diana. E pus de mult, că de-aia am zis. E pus și codul la Panda. Mi-am pus și codul de referal și pe ce tastă să apese. Scrier. Mi-a lăsat tata Panda. Hai. Ok.
îmi vine să zic cum ai sunat, Aure. Voi ați auzit vreodată cum are orgasmul testoasă? Da. Exact așa o suna și la oricând o fac. Nu numai eu am imaginea în minte. Atau și inima de membru, dacă se poate. Nu mai zic cuvintele astea. Nu le zic pe live, că să ia restricție, da. Să ia restricție. Dar să mă bucur mult să vin cu contul, măcar să scriu. Stai liniștită, nu, poți să stai, că să interacționează oricum, că e mai nu, cred că se referea la ce am zis eu. Ce nume are acea fată? Tot nu mi-apare? Ce nu ți apare? Nu ți apare voice-ul public? Intră pe orice voice pe care ai acces. Sau trebuie să-mi dați voi invite? Nu ești pe server? Așa. Ba da? Atunci, uită-te... Dacă ai... Vezi dacă ai verify. Pandoria, da, și dai la reguli și ai acolo bifezi card plagă, dacă n-ai făcut-o. Mulțumesc, Funnel, de pentru follow. Funnel de mult de follow. Gata. Te-ai rezolvat. Intră acum pe public. Ciocan a aruncat în fântână suma de 200 muguri de bambus rose. Ciocan, mersi mult de 200 de trandafiri, man. Mulțumesc și mulțumesc. You are awesome. Mulțumesc. Sunteți awesome cu toții. Termin pufleții ăștia din mână. 3. Am și noi de dungeon-uri. Neap, mănânci. Nu vezi deloc, absolut deloc. Ca să te mut. Trei, 2, 1. Citesc comentariile cu un TTS, nu mă judecați. Hello. Hello. Salutare, ce faci? Uite bine, Dragoș. Ne jucăm aici. Vedem cum e și seara. Ciocan a aruncat în fântână suma de 85 muguri de bambus rose. 85 de muguri de bambus. Mulțumesc. Și am mai dat 100 și ceva înainte, parcă. Când a fost plecat, mulțumesc în avans, mulțumesc anticipat, mulțumesc mult. Chiar am fost până la baie și de-aia am lăsat pe ei aici cu treburile. Fii atent fază. Te pup, Victor, hello, ce faci, cum ești, cum ți-a fost ziua? Sper că ai avut o zi absolut superbă ca și tine de altfel. Abia aștept ziua de miercuri. Și eu. Și eu abia aștept și eu la fel. Nu cred că din același motiv o așteptăm. Mă bucur. Te duci să faci injecția? Din două. Din două. Păi să ia salariul. Dacă nu intră până atunci intră 100%. Salariu, tată, salariu. Cine n-așteaptă ziua de salariu? Dacă nu intră nici atunci, am ceartă la muncă. Bă. Care o să se termine cu asta? Vin la muncă când îmi intră bani. Bă, fii atent, am avut noi nu știu dacă v-am zis ce, dar ei mei au avut firmă. Ciocan a aruncat în fântână suma de 100 muguri de bambus rose. Mult. Nu vezi deloc, absolut deloc, man. Și dacă te întreb cum ți-am citit comentariul, păi ia zi, Dragoș, dau buton. Ar trebui. Comentariile. Uite, așa citesc comentariile. Da, te-am luat pe Discord, Diana, ca să nu te mai terorizeze asta. Da, dar sunt cu telefonul ăla vechi. Stai tu liniștit. Ceva a adus moșul. Eu sunt Victor, sunt la vârsta la care trebuie să fac cadouri.
Îmi vine să dau ceva de pe Stefan Gilca a soundboard. aruncat în fântână suma de 60 Măi, muguri de bambus Ștefan, mulțumesc perfume. mult mamă, mulțumesc mult de parfumuri. Mulțumesc și mulțumesc. A decit omul că îmi plac parfumurile foarte mult. Bine, IRL. Dacă vă arăt câte am, să vă spună Diana, că are poză. Și tu. Ce dat de parfumuri, atât a văzut. Eu știu cel mai bine că eu am făcut poza. Da, el știe și le-a și aranjat. Cu plăcere. Mulțumesc, apreciez. Asta e că e o chestie. Stefan Gilca a aruncat în fântână suma de 10 muguri de bambus White Rose. Mulțumesc mult de White Rose. Nu-i problemă, fiecare cu ale lui. De parfumuri. Mi-a adus boxe, tastatură, mouse și monitor. Superb. Ciocan a aruncat în fântână suma de 100 muguri de bambus rose. Mulțumesc mult de 100 de trandafiri, man. Mulțumesc. Măi, să vă povestesc treabă. Că veni vorba de moșu. Când eram mic, deci ai mei au avut firmă, v-am zis. Firmă. Era, a fost ceva temporar. Că, na. Și eu cu taică-mi trebuia să stau la un magazin să vindem pâine. Eu stăteam în spate și bine, eu eram mic. Eu stăteam și mă jucam pe acolo. Nu știu ce făceam eu. Eram mic, nu știam eu să vând. Testai pâinea. Da, testam pâinea, da. Bă, am stat odată până la 11 noaptea cu taică-miu. Din minte și acum tot așa era o iarnă de asta, vai de capul meu. Și venise mama și ne-a zis, mai stați o jumătate de oră. Ea avea niște plase în mână. Și eu întreb pe mami, ce faci, mami? Mă duc să mă întâlnesc cu Moș Nicolae. O să-l vezi acasă în Ghetuțe. Bă, atunci m-am prins. Dar de ce avea mama plasele alea? Tata, că nu, n-are nicio legătură, tata. Atunci m-am prins că... Na. Îmi venea să zic eu ce Atunci era. m-am prins de niște chestii. Așa, dar altă fază de-o făceam când eram mic, dar bine, vă rog să nu mă judecați că aveam 3 ani. Ia. Dacă nu mi se aducea cadou, eram în stare să dau musafiri afară din casă. Când eram mic, bă, mă jur, când îmi povestește maică-mea și mereu când vin rudele alea pe la noi, dar mai știi când l-ai dat afară pe vărul Marcel când ți-a adus cadou? Bă, mi-a un cringe de Ciocan a aruncat în ăla. fântână suma de 500 muguri de bambus Manigan. Mai mulțumesc mult de Manigan, mulțumesc. Bă, așa cringe mi-au. Nu, pe bune, am un văr pe care... Marcel, ți-o dat afară din casă? Ce că mai știi când l-ai dat pe vărul Marcel afară din casă? Dar mereu așa îmi face. Mai știi când l-ai dat pe vărul Marcel afară din casă când ți-a adus Kinder? Și el le-a încuiat ușa? Bă, așa mă face și mă simt prost și acum când vă povestesc vouă treaba asta. Dar nu gândeam, nu știu, eram prost rău de tot ca și copil. Mintea mea a venit... Da, toți am momente de-astea. Cu toții, pe bune? Erai de mic. Da. Ce faze de-astea stupide mai făceam când eram mic? Am încuiat-o pe maica mea afară pe balcon și a trebuit să spargă ușa cu toporul ca să intre afară în casă. Și era și iarnă. Da, din nou, aveam vreo 4 ani, vai. Am spart un borcan de miere pe parchet și nu vreți să știți. Câte furnici au fost pe acolo? Ce? Câte furnici au fost pe acolo după? Rave party. Cred că a fost rave party de furnici după treaba aia. Mai așteptam. Cu toate cred că am avut. Nu știu, voi ați avut momente de-astea? Da. Da? Pe bune, nu cred. Era ziua mea. Da. Și îmi luaseră ai mei niște lumânărele foarte frumoase, foarte mișto, deci superbe. Și mi-a suflat vărul meu în ele. Și eu de nervi am luat tortul și am dat cu el de perete. Ești prost! Eu nu mai mi-aminte. Bă, stai, le-ai dat de perete că așa vezi? Așa am văzut în desene, cred că. În perete s-a nimerit. L-am luat și am dat cu el în sus. Du-te și adu-mi puțin. Mai știi că a făcut, era un episod în viața cu lui cu faza asta. Că lui, mersi de tot, atunci e puțin tortă pe perete. Ai fost prea bucuros. Da, am fost prea bucuros. Bă... Sau... al
cu câțiva ani în urmă. Bă, tu zi mersi că n-a luat foc de la lumânările alea. A, bine, erau stinse de vără, tu stai așa. Cu câțiva ani în urmă făcusem și eu cam același lucru. Dar fără să vreau, i-am stins de frate meu niște lumânări. Bă. Și au început ai mei să mă certe. Și m-am supărat și eu, cu mintea mea de copil, m-am băgat sub masă. Și s-am stat acolo. Nu mai m-au luat pe sus. Era vara sau iarna ziua lui frate? Toamna, august. 28 august. Vara. Bă, e născut ca Giant. E născut ca Giant. Are ziua lui exact în aceea zi cu Giant. Lol. Ce tare. Ce tare. Și am mai avut încă o experiență. Fratele lui Marcel e o Giant. Fratele lui Marcel. Ia zi. Am mai avut tot așa o experiență, dar nu mă țin minte exact. Mi-am făcut ziua la Herculane. Și nu știu cum a picat sărbătorii astea, că n-am mai găsit tort pe acolo prin oraș. Și am zis, bă, dacă tort nu găsirăm. Era o bătrânică din asta, stăteau jos la căbănuțe, la o casă din asta mai veche, mai bătrânească. Nice. Și făcea tot fel de plăcinte. Dar de-alea bătrânești, frate. De-alea însiropate și chestii. Și am zis, Doamne, măcar, dacă ai milă de mine, măcar o plăcintă din asta să ne aducă și nouă tanti. Bă, și nu zici că într-o jumătate de oră a venit tanti cu plăcinte, cu miere, cu mere. Deci, fix atunci le scosețe. Noi am fost cam primii care au luat. Însiropate gen cum e baclavaua. Baclavaua, da, știi aia turcească. Ceva de genul, da, erau super bune. Bă, iertați-mă că vă întrerup. Nu am mai mâncat de mult o merdenea, frate, dar o merdenea de-aia veche, știi, de-aia bună. Bă, de la mama ei. Da, de la mama ei. Exact. Deci am căutat, literalmente. Nu mai găsești, nu. Am găsit în schimb merdenele cu feta. Hai mă, lasă-mă. Cu feta, deci cu feta am găsit. Stai, ce mai găsisem? Merdenele cu... deci eu când mă duc... Stai puțin, iartă-mă că te întrerup. Deci, spune. Nu știu dacă știi la spital la Elias. Curtea aia. Curtea. Deci, e un loc acolo la Elias de vinde merdenele. Și am zis și eu într-o dimineață, bă, hai să-mi iau. Că nu mâncase, mă rog. Mi-am luat merdeneaua aia, cât crezi că am dat pe ea? Și era de-aia de m-a făcut varză pe pantaloni, de-aia de curge poetaj de lei. 15 lei am dat pe aia. 15 lei, literalmente, bă. Și nu prea avea brânză de bani ăștia. Aia mă miram, avea poate o speranță, cum că pe acolo ar fi fost o bucățică de telemea de ceva, dar n-avea. O amăgire. O amăgire, exact, Dragoș. Și o amăgire, așa, sau altă fază. Știi unde, de fapt, știi unde am găsit merdenele foarte bune, dar micuțe? La Ștefan cel Mare, cum ești de la metrou, dacă știi. Cum o ies pe Lotus Med. Aha. Acolo aveau niște... Acolo am zis, bă, da, astea da. Și nu sunt foarte scumpe, 3 lei merdeneau. I was like, bă, du-te de aici, că n-are cum. Am zis că o să cam fac gatekeeping la locul ăla, dar am zis, hai mă, că zic că mai trec pe acolo anul ăsta. Bro, da, sunt chiar super ok. Deci, cum ești de la metrou, de la Ștefan cel Mare? Încă un loc unde se mănâncă, dar mâncare din asta gătită foarte bună, e la restaurantul ăsta C.C. Iliescu. Da. E în interiorul
curții spitalului, să zic așa, cantina fără sare, îi spune. Ăla e singurul dezavantaj, să adăugați puțină sare. Dar unde e? Dacă îi puneți la C.C. Iliescu, La spital. La spital. Păi da, nu... Foarte mulți doctori și asistenți și majoritatea din spital și de sunt internați mănâncă de acolo. E întotdeauna proaspăt. Dar știi de ce nu pun sare? Special pentru să vândă la spital. Nu. Sunt foarte mulți bolnavi. Păi da, exact asta. Nu ca să... nu vând cu sare. Că uite, noi de exemplu, noi mai avem un vecin... Iartă-mă, Dragoș, că vorbesc așa de mult. Eu? Da, iartă-mă că vorbesc așa de mult. Deci noi avem un vecin care tot așa a avut cancer la colon și mai are niște probleme și nu are voie foarte multă sare. Și noi extrem când facem și dăm, că mai dăm și lui acolo o porție de ce facem noi, știi? Că, e bătrân, mai greu cu gătitul, dacă se apucă să gătească mie să nu uite gazele aprinse sau altceva, vă dați seama? E mai așa. Și mereu facem mai puțină sare, că ne gândim și la el, că bă, uite, asta e chestia. Nici eu n-am voie exces de sare. Nici tu n-ai voie, mai ales tu. Eu observat că mâncarea fără sare n-are gust. Depinde. Mie, de exemplu, dacă îmi pun sare în mâncare, la mine nu mai are același farmec. Eu ori așa am fost învățat, ori... Deci eu nu mănânc... Eu dacă mănânc... Plus de asta, fii atent. Eu având dermatită seboreică, nu știu ce legătură are cu sarea de mâncare, dar eu dacă mănânc ceva, uite, de exemplu, îți dau un exemplu, Lay's cu sare. Eu nu mai mănânc chipsuri acum, dar pe vremea când mâncam Lay's cu sare. Lay's cu sare și mâncam un chips de la, mă apucau mâncărimile de cap, de piele, de pana mea. Clar, te crea o alergie. Nu alergie, nu, era așa ciudat. Până nu terminam chipsul ăla, nu se terminau mâncărimile. Și stăteam așa și mă gândeam, probabil dermatita asta are legătură, că sarea știi că conține ceva, corti, mă rog. Păi da. Și uite, crema cu care mă dau în momentul de față, că urmează să-mi o schimb, și am în momentul de față, scrie clar pe ea a nu se consuma sare în exces după utilizare. Scrie clar pe ea. Da, nu știu, eu m-am obișnuit să mănânc cu sare, dar nu multă, așa, un pic, știi? La fel. Un pic de sare mănânc. Că dacă nu are un pic de sare, parcă n-are gust. Nu știu, eu l-aveam pe un tovarăș, ăla nu putea să mănânce fără piper. Venea cu piperul la școală. Da, sau... Uite. Cu piper, își punea piper, ne mai dădea ouă fierte la școală, eu nu mâncam, îl dădeam lui. Când aveam ouă fierte, ăla era cel mai fericit, mâncați așa. Când aveam ouă fierte, știa că se face de 4-5 ouă lejer, că eu nu mâncam ouă fiert. Gagica mea de atunci nu mânca ouă fiert. Da, și-o mai pun piper la Super Giant, și-o mai pun. Așa. Să făcea ăla cu vreo 5-6 ouă lejer. Scotea omul meu solnița de piper din Giozdan. Bă, era pregătit. Da, băi, aștepta omul meu momentul. Mamă. Ne dădea mâncare foarte bună la școală primii ani. Dar după ce ne-am întors, că noi practic, cum a fost la noi la școala de nevăzători? Am intrat acolo în clasa 9, am terminat 12 clase, dar n-aveau acreditare să dăm bacul și a trebuit să mai facem încă 2 ani la liceu. După aia să dăm bacul acolo și după aia cine a vrut să vină la postliceală acolo. Și m-am dus la postliceală acolo. Auzi? Da? Dar se ocupau de voi? Aveau grijă? Da, se ocupau. Da. Dar că eram noi tâmpiți, aia e partea a doua. Că lasă asta, ce poți să faci la toți tâmpiții? N-ai. Pălângă. Mai cădeam până genunchi, până fața statuii mor de răcit, mai... un coleg de-al nostru literalmente... Bine, după aia s-au luat măsuri în Consiliu. Aveam un profesor de logică care ne încuia ușa în timpul orei și
Băiatul ăsta cam avea claustrofobie, el nu reușea să se împace cu gândul că era ușa încuiată. Și nu ne se părea puțin dubios că ne încuie ușa, dar cam e, da. Era cam dubios, că vezi, Doamne, să ne deranjeze. Până la urmă a venit dirigintele, bine, s-a terminat asta cu ușa, când a venit toate dirigintele cu directorul și au găsit ușa încuiată. Când a auzit directorul că încuie ușa, cine a dat ea? Și noi, ca ultimele iude, păi șefa clasei a dat ea. Aia fiind și fată, vă dați seama ce a fost în mintea lui domn director. Așa, și tot așa încuiase ăsta ușa, s-a apucat să-și predea lecția acolo, nu știu ce, s-a enervat, ăsta avea nevoie la baie. Și ăsta era genul ăla de profesor care nu le lăsa la baie. Ce a făcut în clasă? Și am claustrofobie. Frică de Claus Iohannis. Îi venea lui ăsta să ducă la baie, nu l-a lăsat. A, da, nu mă lăsați la baie? S-a dus omul meu la geam, a deschis geamul,